main sakit kan Imam Hamzah. Main sakit. Senyum. Jelas Abu Amr al-Basri. Ni'mal itu kan walala akhiratnya itu khusuf. Nah itu kan jam sebelumnya bukan nakal. Lihat kalau masih Untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh kami. sarapan dulu. Ayo siap. Tuan hajat agak Nanti disimpan sini ya. Buat nanti enggak makannya di Bapak sini. Ibu. Bersama
HMD Bidana, putri kedua dari Bapak Haji Saroni almarhum dan Ibu Haja Mimin. Menginjak acara yang kedua adalah sambutan atau sepatah kata sekaligus penyerahan calon pengantin pria, yaitu Ananda Fauzan. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa amma ba'du. Habib Abdullah Yahya sa kulawargi Wilujeng Sufi Habib Fauzan bin Habib Abdullah Yahya anu salajengna sadaajan sim kuring masahkeun anak keluargi besar oge sarerencangana kedah punten tos dinangtos ngarepotkeun ngabalaan sareng sajabina kedah siapunten anu kasuhun. Kalayan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ka Ibu Ramana Neng Fitria kaget ditekahkeun sareng tuan putri Fidia. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Jeung sumbing kasadayana dipadumukan simburing anu sakieu buktosna darugdeg sararese sararembit di beber-beber kalah kaswek sanes teu hoyong ngamumule sareng ngahormatan kata tamu anu sararumping ku sepuhna calon besan simburing kahartos pisan. Anu utama sareng nu terutama yang esensinya adalah calon minantu simburing parantos aya di payunan kalayan alhamdulillah kabingahna enjing ieu diriung ku para karuhun, diriung ku para sepuh, para ajengan, para kiai. Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Subhanallah bi arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Bapak Kiai Azizi, saya wakil pada Kiai nikahkan dan kawinkan adik saya yang bernama Victoria Nur Hasana binti Haji Saroni almarhum sudah dinikah dengan seorang pria yang bernama Fauzan bin Dr. Andes Abdullah dengan diberi mas kawin perhiasan emas seberat 15,740 gram dibayar tunai. Selanjutnya saya pasrah pada Pak Kiai untuk menikahkannya. وأمر مفترض أوشج به الأرحام الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد عليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا فوزان بن مقدس عبدالله زوجتك وأنكحتك مخطوبتك فكرية الحسن بنت سراني الحج ومرحوم مولى أخيها الكبير توفيق سيف النصير وكيل بمهر 15 فاسد
740 jeraman min urid al-bahar halah Wiltu azwijah wa nakataha binafsi Barakallahu ala barakallahu wa jama'a